Lebih dia fala puasa lidah daripada puasa perut. Puasa lidah artinya hana tak pegah sapu perjanji ke hari nyen puasa lidah jadi tak pala. Maka ke pegah tekedi haid tak puasa sunat. Tekedi perle benar pala puasa. Tapi haid bukan kitanya hana tak puasa, kita jelah benar pala puasa. Nyen ke lebih baik tak puasa lidah mentang. Lebih dia fala puasa lidah daripada puasa perut. Puasa lidah artinya hana tak pegah sapu perjanji ke hari nyen puasa lidah jadi tak pala. Nah. Ya tak pala. Ya ki lagi pun mereka, ya kan? Orang kan puasa bulan Syaban tentu ba awal, ba tengah, ba akhir. Ya, sanan kalian nanti tunggu-tunggu ka je nang ke. Isah halate lagi isah 4 Quran mono. Jadi dia bi, dia kecai ju kro gana puasa. Itu yang kaleo orang yo. Kaleo ro. Padahal ada pada tahu tu ro tanya ku. Mak wajib pun memang baik tak puasa sunat. Ya ganti. Jadi surah Quran mono. Mak wajib tak puasa sunat. Tak tun tu hal lain. Baru selamanya. Ya mana, hana tertipu. Sebab jino kiban tertipu. Kiban sudah tertipu mesti tak pegah puasa sunat. Puasa pun tak tertun leh. Kan tak tertun pajuh bu. Tak tertun je juh ko mangat, bu ko mangat. Tak tertun hana pajuh yang halianya. Mu tak cok dari yang hari yang kita tertipu ke. Buno tak tutup hari mu. Engkau batal pala. Yang halia mu hana pajuh tak tertun. Yang hari hana tertun. Yang kena akan bangai tertipu.